počeo sam raditi sa ženskom nogometnom ekipom seniorke. Znači mi smo se okupili prije nekih 20 dana. Mogu reći da sada je odaziv polovičan, dosta cura je sezonski radilo. Očekujemo da ćemo se ovaj tjedan priključiti, znači negdje oko 20 cura je sada u rosteru. Prvi utisci mogu reći da su pozitivni. Očekivao sam dosta lošiju njihovu nekakvu prezentaciju, to je njihov performans na treningu, ali mogu reći da sam zadovoljan s onim što sam do sada vidio. Očekivali smo početak prvenstva 17. Nažalost odgoda je Rijeka i Dinamo prva dva kola, znači očekujemo prvenstvo 2.10. Na početku, normalno da, pošto su ipak to ženski u pitanju, dugo nisu bile u nekom trenažnom procesu, ušli smo dosta oprezno sa treninzima, dosta radimo na tehnici, ne pokušavamo još da ih opteretimo jer nisu u takvom nekom stanju da bi mogli podnesti jedan ozbiljni trening, ali vidim da su cure dosta ozbiljno prihvatile moj način rada. Što se njih tiče, zadovoljni su sa radom. Ja sam trenutno zadovoljan sa njime, znači neko jedinica stanje mogu reći da je dosta pozitivno. Sigurno da ovaj vikend planiramo prvu prijateljsku utakmicu, još ne znamo protivnika. Inače teško naći protivnika u ovoj situaciji, znači da bi mogli vidjeti trenutno njihovu formu. Pa mi znamo da je u svijetu ženski nogomet itekako popularan. Kod nas je to još dosta po nekom sumnju, kako bi se reklo, što se tiče ženskog nogometa, ali vidimo da u mlađim kategorijama ima dosta tih ženskih koji su se pojavili u zadnjih mjesec dana u klubu. Znači u 13, u 11 i u 15 raspolažu sa velikim fondom igrača. Koliko ja sad vidim u zadnji tjedan se meni dosta cura javlja, 20 godina, 18-20 godina, pokazaju interes da dođu taj ženski nogomet. Polako i u Hrvatskoj dolazi ta popularizacija tog ženskog nogometa i sigurno da uz jedan dobar stručan rad s naše strane, ako budemo radili na jednom dobrom nivou, da nam cilj održati te ženske u nekom pogonu, zainteresirati i ostale cure koje se ne bave s time i pokušavati popularizirati taj ženski nogomet i dovesti ga približno tamo gdje je svijet, to je Europa odavno. Pa dobro, obzirom da je ovo jedan totalni početak po pitanju svega, dakle uopće okupljanja djevojaka, Istra 1961 sa treningom po pitanju cura sa ulaskom u prvenstvo. Smatram da je bio dobar početak, dosta dobar odaziv djevojaka. Evo, dosta ih je prisutnih na treningu, osobno malo manje, obzirom da sam iz Poreča, ali djevojke su zaista aktivne, tako da dobro smo, kažem, počeli, dobro smo nastavili i samim time smatram da ćemo uz volju koju imamo dobro startati u prvenstvo i držati tu razinu. Dobro, dakle mi ćemo se natjecati u toj drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. U našem rangu su Dinamo 1, stari Dinamo, odnosno Dinamo novi i Rijeka i Istra 1961. Dakle, igrat će se četverokružno, tako da možda neće biti toliko uzbudljivo obzirom da nas je samo 4, međutim to nam je idealna prilika da iskoristimo upravo ovu situaciju, obzirom da smo mi na početku, tako da uigramo prije svega sebe i samim time da možemo se igrati protiv tih ekipa malo bolje, svaki put kvalitetnije, znajući njihovu kvalitetu, baš zato što ćemo više puta igrati s njima. Moja očekivanja su, iskreno evo nastojim biti nekako na zemlji, mislim da je to realno. Prvo očekivanje je bilo da se uopće skupimo, da uopće krenemo, to smo odradili, tako mislimo nastaviti. Što se tiče prvenstva, mislim da bi mogli osvojiti barem nekako 3. mjesto, i to ove godine, ali sljedeće godine sigurna sam uz naš rad i angažman da ćemo sigurno biti ili favoriti ili barem kažem 2. mjesto ili favoriti za prvu ligu. Interes u Puli, odnosno općenito u Istri, postoji u potpunosti. Dakle, ja sam 21 godinu u nogometu i osobno nisam nikad naišla na ovakvu situaciju, odnosno na ovakav nogometni bum u Istri. Znači Istra kao takva, općenito kao regija. Tako da evo Pula je zaista kao matična kuća, odnosno klub Istra 1961 i smatram da je sada ovo idealna prilika da se sve cure koje žele priključe i to se i dešava. Tako da imamo jako puno djevojaka i
Što se tiče manjih kategorija, evo, mislim da klub može sigurno reći da broji barem sa nekih 80 djevojaka, još uključujući Poreč gdje su 20 djevojaka, sigurno je stotka prisutna. Tako da evo, vrijeme koje dolazi, škola je tek počela, mislim da će se to još više proširiti, tako da evo, zato smatram da je ovo idealna prilika da se danas, ili što se kaže u narodu sutra, može nešto konkretno napraviti i po pitanju rezultata. Pripreme teku jako dobro, u stvari pomalo, evo sada krećemo onako malo jači tempo. Prva 2 kola su u stvari odgođena, što nam je onako jedna dobra stvar, jer ćemo imati više vremena za pripremiti se za prvu utakmicu. Za sada nismo igrali prijateljske utakmice, ali smo odigrali evo danas u stvari međusobnu utakmicu koja je u stvari jedan dio priprema za sezonu. Pa ja u stvari ne treniram dugo nogomet, ja treniram nogomet možda zadnjih 5 godina i u stvari sam slučajno spontano došla igrati nogomet i evo tada mi se uvukao od kožu i evo zadnjih 5 godina onako poprilično intenzivno sam u nogometu. Pa mislim da je to neka obiteljska crta jer i tata i brat su mi u stvari već dugo u nogometu i dan danas su aktivni, jedan i drugi, jedan u veteranima, drugi igra još uvijek u seniorskoj momčadi, tako da nekako mi se čini da kroz obitelj se to povuklo i od malena u stvari gledam i nogomet i igram i sve skupa. Pa moja očekivanja, u stvari mi smo jako sretni u stvari da je klub ovo započeo, u stvari da smo se okupili kao tim, cure su presretne i zadovoljne sa svime koje nam je, što nam je klub pružio i nekako se nadamo da ćemo za početak biti dobar tim, da ćemo se svi truditi i dati maksimum u sebe, a rezultat će se, nadam, kako bude atmosfera, će se pojačavati i da ćemo uspjeti ove godine ostvariti čim bolji rezultat na tablici.